ngarijua mamushile waziri wa azali ya rengo mlogoti aliban ya abakaya waza ya wana wanu do aludho mana haus ba mamtu sibiti na bakaya wa aludho mana ya hizi tambu no wafat nezenya fatiza wana shot do ndo luha mwezi ranzenti ya hatu rengo huru hatabasa watushinda wabuenti ya hatu wainikazi nafasi za ladimu wana shot do kantar mwenti ondo aluma ba mana hizi nafasi zili shatindo wazaye kaunga waumbisa uangalie ezenzi ya kauladimu waduge nuwa hunde maisha do kamera ukaba mrengo fursa hii nambioka ya keti za ukawandu wadorengana na wangu shangizo wakati za ukaya wandu waketi wafikiri wajuu fursa hii nitekeleza mhono watanga wahangu usiwano wafati ya wanazijana wa Komoro wenchi wafia harumu wafuha harumu bahari ya Maroko honda Espanya ambengu fursa inu tena ntekeleza mhono watanga hangu wananyasi wafariki harumu bahari ya Mjuani honda Maore umfumo rakadu leo chindu handani izumbri yao au kanga mishahidi ya he ujiro wa maisha ulo Komoro nezitabu zilono wanasho watu walo wenchi ekandu walo Tunisie, ekandu walo Maroko, ekandu walo Senegal, ekandu walo Turki, ekandu walo en Grèce, ekandu walo yani harma zinti zingi za huni Afrika, zinti zingi za Europe maunyo ya hao nzimabaya lo mtapalo wahunde maisha ya joka mema ya joka kinyume nezetambu zidio masiwanya kabati mrutsojo zetabu zilo Komoro kabati mrutsojo mavuto maya ulo Komoro ekamnunge na mahakume na mitsano onda bahame ngubiravu ndukatso shinda ya tanabahi ya rambushihana ya maisha ya maudi na mnatuko kaya mruju hata pala ngabalo naze nafasi walo karibu neze serikali waumbisi wao wanikoze nafasi za serikali ngabo wajua ufaria shangabo wikao watozo walanu wazaya kwa tina hata mbambu toka uyonti wa ushinda wa wafikiri ngarijua mamushile waziri wa azali ya rengo mlogoti aliban ya abakaya waza ya wana wanu do aludho mana haus ba mamtu sibiti na bakaya wa aludho mana ya hizi tambu no wafat nezenya fatiza wana shot do ndo luha mwezi ranzenti ya hatu rengo huru hatabasa watushinda wabuenti ya hatu wainikazi nafasi za ladimu wanasho watu do kantar mwenti ondo aluma ba mana hizi nafasi zili shatindo wazaye kaunga waumbisa uangalie ezenzi ya kauladimu waduge nuwa hunde maisha do kamera ukaba mrengo fursa hii nambioka ya keti za ukawandu wadorengana na wangu shangizo wakati za ukaya wandu waketi wafikiri wajue alal hakika zenzia za halali au kanga bunzia za halali za kauladimu zilungo wanasho watu wakakarchunda wanika nafasi wazidu shinde runde nafasi waniko bunzi wakene maisha joka kinyume nizeta zilo Komoro walao watrawe zetabu zilo Komoro sha wadungenzia za urahafu za halali ngizo ngabo ntizingi walunga uzenzi yesu ndabodo banu mina kazani waswi nambe ukayanga mishahidi nezetabu zilo no wanasho kandu walo Maroko kandu walo Senegal kandu walo Tunisie kandu walo Mauritanie kandu walo en Turquie kandu walo en Grèce kandu walo armezi ntizingi za Europa wanzo waswi Faransa ili watapilie maisha hao wa maisha kinyume ya duka tofauti ni maisha hazili ya lugha swali garombo Mungu ezinyakati zijao Mwenyezi Mungu yarinikenzi ijo fikiri ekomore ya mauli ijo fikiri wanasho wake yo wafasiri wamdorenga komunike wamdombe kangari lawani na singari kozao nezivijiri shenyidu mlu harmweze serikali indi mlu nazi furso aranzi nti hatu raundu huru atarje hunde matushinda mahunda jawabu ya hizi tabuzi hunda wenti matongesa to wanasho watu wapotea wa harmweze bahari za dunia kamili yaundi makaulu na kanza nje ntekeleze leo ngamyonzi yani si harmwe makazi ya hangu shabandu zamba au ngami harmwa msafara no msafara unu ya huwa nasho watu ohanzani tsange vangudi hunde shawiri ya hizi tabuzi wa hunda Mwenyezi Mungu na walaze wanu wema walo harma zetambu kandu walo Maroko kandu walo Senegal kandu walo Tunisie kandu walo en Grèce kandu walo harma ze Denmark no mahala nyopia
Mwenyezi Mungu yawanipenzia tujukanziro nao yawanike maisha mema yawatowe harumweze tabu walonizo hizo zo habari kwa zingatonana ezinakati zijao. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.